Yes, katwongeye tubifurize ikaze n'ibihe byiza kuri wowe udukurikiye muri aka kanya. Twizera ko aho uri hose ukomeje kumererwa neza. Tuguha ikaze makuru rero agezweho muri iri joro ryo ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2024. Tugaruke rero muri update zikomeje kugenda zigaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akomeje kugenda habera imirwano itoroshye cyane ikomeje kugenda ihuza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe twaje intwaro wa M23. Kugeza rero amaginga ngaya ni imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda ihuza iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abafatanyabikorwa bacyo, harimo abasadeke, aba Wigna Group, aba Black Water, abacancuro b'abazungu bakugiye bakomoka mu bihugu bigiye bitandukanye, baje gufasha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu kurwanya umutwe twaje intwaro wa M23. Ndetse ku mirongo y'imbere ku rugamba hakagaragara umutwe twaje intwaro wa Wazalendo nawe ukomeje kugenda witwara ku mirongo y'imbere ku rugamba urwanya by'umwihariko umutwe twaje intwaro wa M23 muri axe ya Sake. Uyu munsi rero hakaba habayeho deployment mu bice bigiye bitandukanye byo muri territoire ya Masisi, ndetse kugeza amaginganga ya mwe makuru akomeye cyane tugiye kubagezaho nuko umusirikare ufite ipeti rya kapiteni witwa Maposo muri Karembe rero yamaje guhitanwa n'umutwe twaje intwaro wa M23. Uyu munsi rero imirwano itoroshye cyane, aho rero umutwe wa Wazalendo wagerageje kwataka uyu umutwe witwaje intwaro wa M23 bikaza kurangira umutwe witwaje intwaro wa M23 witwaye gitwari ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho rero kugeza amaginga ngaya ukomeje kugenda ushushubiriza igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'imindi mitwe yitwaje intwaro ikomeje kugenda irwanira mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko uyu mutwe wa Wazalendo ukomeje kugenda wigaragaza muri iyi minsi ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho rero ukomeje kugenda ugaba ibitero karundura, ibitero cuma ku mutwe witwaje intwaro wa M23, ariko kandi bikaza kurangira umutwe wa M23 udasinziriye. Umutwe wa M23 rero ukomeje kugenda witwara ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho rero ukomeje kugenda wica bamwe mu basirikare benshi cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho rero abasirikare benshi bakomeje kugenda bagwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Rero igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twavuga ko kiri mu ikiriyo cy'abasirikare benshi bakomeje kugenda bagwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Rero intwaro zikomeje kugenda zizanwa ziturutse mu bihugu bigiye bitandukanye zo kwifashisha ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko kandi ntabwo mbadi jyenyine ugiye kubagezaho amakuru, bari kumwe na mugenzi wanjye aho agiye kutugezaho amakuru ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byinshi bikomeje kugenda bihagaragara, byinshi bikomeje kugenda bituma abaturage bagira ubwoba, abandi bakava mu byabo. Reka rero mwakire atugezeho andi makuru arambuye yo ku mirongo y'imbere ku rugamba uburyo uyu munsi biba byagenze. Twihuse cyane rero ni intambara karundura ikomeje kugenda igaragara kuri uno butaka bwa Kongo. Inshuti muvandimwe, nyuma yuko ikitwa operasiyo yo kugira gutya M23 ikakura igisirikare cya Repubulika Kongo FARDC muri ya misozi yegereye Mitumbara hari hafi y'imisozi nka Kimoka ndetse n'imisozi nka hano Mushaki, utibagiwe imisozi yegereye Matanda. Ubu M23 nyuma y'urugamba rukomeye yaje kurwanira ku munsi w'ejo kuri ya misozi ya hano hafi na Mitumbara, aho yageragezaga gucuma igisirikare cya Repubulika Kongo FARDC ngo igikure hano hafi n'imisozi ya Kiroshe, Rutoboko ndetse na hano Sasha. Ndakubwiza ukuri yuko ku munsi w'ejo twari twahawe ripoti y'abasirikare b'aba Wigna Group bagera kuri 5, ariko kuri uno munsi harabarurwa abasirikare bagera ku 9 b'aba Wigna Group ndetse n'ikitwa abasirikare ba Sadeke, by'umwihariko aho imibare y'abatanzania ariyo yiganjemo cyane. Bisobanurwa ndetse binanemezwa cyane yuko ngo abasirikare ba Sadeke bagera kuri 24 bamaze gutakariza ubuzima kuri iriya axe ya Sake, nyuma y'uko igisirikare cya Repubulika Kongo FARDC kiri gushaka gufungura uno muhanda Sake Kishanga. No muhanda Sake Kishanga rero ukomeje kuvugisha umugabo ugasiba undi, no muhanda Sake Kishanga ukomeje gukoresha igisirikare cya Repubulika Kongo FARDC mu kijyanye n'imirwano, aho gikomeje kurwana inkundura ngo kirebe yuko cyawufungura umunsi ku munsi. Ndakubwira yuko niyo hatabaye imirwano ujya kumva nk'uno muhanda Sake Goma, ukabona ibimodoka biva hano igoma bizamuka Mugunga bikazanwa mu ibambiro, akawe nabyo bideployingwa muri iriya misozi ya Kimoka, Kinigi ndetse n'Ibugembwe. Ukabona yuko bikomeje kugenda byongera umunsi ku munsi, nk'uko n'ubundi
dukomeje kubirebesha amaso ndetse n'amakuru dukomeje gukura hagati mu basirikare babarizwa mu gisirikare cya Congo FARDC, aho bakomeje kugira gutya rwose bakavuga yuko buri kintu cyose gishoboka, icyo ari cyo cyose gishoboka ngo bagomba kugikora bagahangana n'umutwe wa M23. Ni mu gihe umutwe wa M23 nawo uryamiye amajanja uvuga yuko kugira ngo bihanize neza igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC, iki gikuta igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC baje bakubaka muri bino bice bya Kimoka, bakahazana icyitwa Wigna Group, bakahazana icyitwa Sadek kugira ngo abaze barebesha amaso ibikorwa byinshi bikomeje gukorwa n'umutwe wa M23 hano kuri no axe ya Sake. Nicyo M23 n'ubundi ikomeje kugenda ikora yibanda hafi cyane kuri iriya misozi yo kwa Burora, bahadeployinga abasirikare, kandi ngira ngo tubigarukaho buri munsi tubabwira yuko abasirikare benshi bakomoka kuri ya musozi uriya mugabo Burora rwose aribo bazamuka hariya Ibweramana bagaca muri iriya misozi hariya kwa Buragiza, hariya Iburagiza bagaca hariya Imuremure, bakazamuka mu misozi yegereye Kiroshe na Rutoboko, akaribo bajya kugaba ibitero muri iriya misozi ya Kimoka, bahuriyemo hamwe n'abari hariya mu majyaruguru y'Isake, by'umwihariko abari hariya Inyakajanga n'abari Kindutsi n'abari Katembe n'abari Kobokobo, bagahurizwamo hamwe n'abaturutse mu majyepfo ya Sake hariya kwa Burora, Isasha n'abavuye muri iriya misozi yegereye n'ubundi Bweramana hariya Ibitonga, hanyuma bakajya kugaba ibitero muri iriya misozi n'ubundi yegereye aho igikuta cy'igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC bacyubatse, by'umwihariko aho muri iriya misozi cyane n'ubundi ahubatswe kiriya gikuta haboneka cyane icyitwa Wigna Group ndetse n'icyitwa Sadek, ariyo yashyizweyo cyane mu rwego rwo kugira ngo barebe uburyo ki n'ubundi ino Sadek ishobora kuba yagira gutya ngo ikakura M23 hano Isake, ariko ukabona yuko nyamuneka bitewe n'imbaraga uno mutwe wamaze kubaka muri ino misozi y'Imasisi, biragoranye cyane kuba M23 wayitsimbura hano Isake, bitewe n'icyitwa ubudahangarwa, ubushobozi ndetse n'ubukaka n'ubushongore icyitwa intare za Sarambwe zifite hano ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni urugamba rutoroshye rero, ni urugamba karundura dukomeje kugenda tubona hano kuri buno butaka. Ni icyitwa Repubulika ya Congo ikomeje kurangwamo n'icyitwa akarengane cyane gakomeje kugenda gakorerwa abaturage ku rwego ruri hejuru, nk'uko icyitwa societe civile gikomeje kugenda kibigarukaho kivuga yuko rwose kitorohewe na gatoya, nyuma yuko iki gisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC gikomeje kugenda gikora buri kimwe cyose kugira ngo gihungabanye icyitwa uburenganzira bw'umuturage ndetse n'icyitwa ubuzima bw'abaturage. Ibi nibyo rero ngira ngo tutanavuye Isake rwose ntago nshobora kugucika nakubwiye, nyuma yuko igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC kigize gutya kikagaba ibitero giturutse muri iriya misozi y'Irumbishi, kikagaba ibitero giturutse mu misozi ya Ufamando ndetse n'ahari hafi ya Nyakigano. Ubu M23 ahitwa Nyarunaba no mu misozi yitwa Rwangara, imisozi yitwa Ngungu, imisozi yitwa Bishasha, Kikoma n'imisozi Katoyi, Nyakigano, imisozi yegereye Kikoma n'imisozi yegereye Bishasha, Cyugi, aho hose M23 yongeye kuhongera abasirikare kugira ngo n'ubundi cyitwa igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC gikomeje gushaka kuba cyagaba ibitero giturutse muri iriya misozi yegere muri Sud Kivu, babe bagira gutya bakagisubiza inyuma. Ni urugamba rutoroshye rero nshuti muvandimwe, ndakubwira yuko ibintu bitoroshye habe na gatoya kugira ngo intambara igabanyuke cyangwa se ikendere, niko buri ruhande rukomeje kugenda rukaza icyitwa imyiteguro idasanzwe. Ni nyuma yuko rero igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC kigize gutya kikadeployinga abasirikare benshi muri bino bice bya Kaviro no mu bice bya Boyangwa, muri Mumore hariya hafi ya Majeria. Aba basirikare bakahadeployingwa, ariko cyane cyane higanjemo icyitwa abawazarendo ngo batoranyijwe ndetse n'icyitwa aba FDLR ngo bagiye kwifashishwa n'ubundi mu gukora operation zo ko bakwataka hariya Irubero. Ibi rero bikomeje kugenda biteza akaga gakomeye ku ruhande rw'icyitwa societe civile, aho iri kugenda ivuga yuko bino bintu rwose itagira gutya ngo ibyihanganire, bitewe nuko ngo bishobora guteza icyitwa ikibazo muri societe n'ubundi, nkuko icyitwa societe civile by'umwihariko n'abayobozi bayoboye societe civile muri bino bice bakomeje kugenda babikomoza bavuga yuko wazarendo rwose ziri hano muri bino bice zitizewe, dore yuko akenshi n'abawazarendo bitewe n'uduce baba bakomokamo, niba ukomoka muri Rushuru mu wazarendo
Wazalendo, ntushobora kumvikana n'uwo Wazalendo uturuka i Butembo. Hariya i Butembo by'umwihariko babandandi akenshi bazwiho ikintu cyitwa kwikunda ndetse no kugira gutya rwose bakirondana nk'uko ngo bikomeje kugenda bigaragara ku Wazalendo. Ibi rero akaba nabyo bikomeje kugenda bitera ikibazo ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho inavuga yuko ngo Wazalendo hari n'igihe rwose bo bisubiranamo ubwabo, ugasanga nk'abaturuka za Beni, abaturuka i Butembo bari kurasana n'abaturuka muri biriya bice bya za Rushuru n'abaturuka i Rubero. Ukabona yuko rero n'ubundi ibintu n'ubundi bikomeje kugaragara hano mu gisirikare cya Congo FARDC, aho kugira ngo bitange igisubizo ahubwo bikomeje kugenda biba ikibazo muri rusange, by'umwihariko n'ubundi kuri kino gihugu cya Congo gikomeje kuberamo icyitwa isibaniro ry'imirwano hagati y'igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC ndetse n'umutwe wa M23. Rero reka mboneho no kubifuriza kumererwa neza, ari nako mbifuriza rwose kugira gutya rwose mukamwabana natwe umunsi ku munsi, maze ubundi tukaba tuyabagezaho aya makuru abagezweho kandi abayizewe. Ibuka gukora subscribe niba utarakora subscribe, like, share, comment rwose udutima muri comment, cyangwa niba hari n'icyo uba utanyuzwe nacyo kubikomeje kugenda bigaragara kuno butaka, ujye utwandikira rwose utubwire, ubundi tumenye aho bipfira cyangwa se aho duhindura, maze ubundi natwe amakuru dukura hagati mu mutwe wa M23, amakuru dukura ku basirikare b'igisirikare cya Congo FARDC ndetse n'amakuru dukura hagati muri societe civile, tujye tuyabagezaho umunsi ku munsi, kandi ni amakuru tuba twifitiye afite ubudasa utasanga ahandi, mugatandukanya n'icyitwa ibinyoma bya bimwe mu binyamakuru byandika bivugira M23 cyangwa se bivugira FARDC. Twebwe tuba tugira ngo tubahereze icyitwa operation ndetse n'icyitwa ibiri gutegurwa n'ubundi ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC n'umutwe M23.